বড়টা দাও। ପୁରୀ ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇମାନେ ପୁରୀ ପୁରା ଜାରା ଖାରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକ, କ'ଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? ସେମିତି ରେଡ଼ି ଥାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ସି ବିଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ତ ଉଠି ଯାଇଥିଲି, ଉଠିକି କ'ଣ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଟିକେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା। ଯିବା ସେପଟେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚା ମିଳେ ଆଗରେ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖରେ। ସେଠି ଯାଇକି ଆଜି ଚା ପିଇବା, ଦେଖିବୁ। ଚାଲ। ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ବି ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଦେଖୁଛ ତ, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଭାଇମାନେ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ ସିପ୍ ଆସିଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଠିକ୍ ସେ କ୍ୟାପଚର ହେଉନି, ଜୁମ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ସିପ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସେଠି। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା। ଏଠି ଏପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଏପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚାଲୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ ସିନା ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାଇମାନେ ଜୁଆର ନାହିଁ କ'ଣ ଆଜି କେଜାଣି। ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼େ, ଟୋଟାଲ ଜୁଆର ନାହିଁ ଏଠି। ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି, କ'ଣ ଅଛି କି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ରେ। ଫିର୍ ବି ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା, ଟିକେ ବିଚ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ସିପ୍ ଦେଖେଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ସିପ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ତ। ଦେଖ ଦେଖ ଖାଲି କ'ଣ ଆସିଛି ସେଥିରେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କ'ଣ ଆସିଥିବ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ବିଚ୍ର ମଜା ନେଉଛୁ। ମାନେ ସୋମବାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ନା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, କାରଣ ଯେ ଭାଇ କାଲିଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଫିଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା କି କ'ଣ କରେ, ଏମିତି ବାସ୍ ଥିଲି ହଁ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯିବନି, ମୋର ଇଏ କାମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଲାଇନ୍ ମୋର ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲି। ଆରେ ବସିଥିଲି, କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ୟାର, ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏରା କାହିଁ ମୁଁ କରିବି। କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ବି ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। କାହିଁକିନା ହଁ ୟାର, ମୋଠୁ ବି କେତେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କ୍ରିଏଟର୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା ସେ। ତ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଆଜି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥାନ୍ତି, ଆଜି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର କ'ଣ ଭାଇ, ପରିଶ୍ରମ କର, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ। ତ ଏଣି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଳିବ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 4ଟା, ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର୍ ଭାଇ ରାତି 4ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ତ ଭାଇ ଏହା ଭାବିକି ଏତେ ରାତି ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ହେଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ 50-60, ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି। ତ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର୍ ଏଇନା ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି ଭାଇ, ନା ଆମର କିଛି ଫେସ୍ ଅଛି ସେମିତି, ନା ଆମେ କେଉଁଠି ଫେମସ୍ ଅଛୁ। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
तो एमती किसी बास तापर भाविली हाँ ठीक अच्छे वीडियो करिया अपलोड करिया सब करिया भाई बास खाली सपोर्ट कर भाई की बास से भाई आइला सब जैकेट तो पिंधिक आइले भाई शीत होता भाई ये पहुँचला सब बहुत जोर भाई गरम हो कौन खोली खोलिया पिंधि तो पिंधे पलैया तो बाहर जाए देख लोक ना बेस एक्चुअली एपटे बेस ना सेपटे आगु को बहुत सारा लोक अच्छे चलो भाई आमर तो बुलाबुली सरीगला ये भाई तो डेली जगह आमर भाई कौन आउ देखे एपटे लोक देख भाई मान भरा लोक एपटे भरा लोक एपटे गाधुआधि कर ठीक है चालू भाई एंजॉय करो आम चलो भाई आम चा टे पीक एंजॉय करवा चलो बर्तमान जीवा टे चा फा पीवा तापर एमती किसी सौदा पत्र भी नबार अच्छी सौदा पत्र नहीं नहीं कि घर को जीवा चलो चा पीवा चलो जीवा बर्तमान आम चा दुकान पाखे पहुँची गले ये पूरा लाइट हाउस देख ये लाइट हाउस पाखे पूरा चलो जीवा लिखाई पहुँच गले जीवा आम चा गोटे दियो चा चा गोटे बड़टा गोटे बड़टा दब चा आसी जाइए बर्तमान चा आसी जाइए बेस्ट चा चा पिया चा पी देकी घर को जा ऑलराइट तो बर्तमान आम चा पिया पी सरीगला एवं बाहर जा सौदा पत्र कौन आनिया सौदा पत्र आणिकी घर को जा चलो भाई आमर चा भी हो भाई ए बंच जदि मुंड पिंधा हो कौन हो भाई चा टी मारदे रेडी पूरा चांगा हो चलो घर को जा सौदा पत्र आण घर जाकि कथा भाई हॉकी फटो भुवनेश्वर सब सजबाज होते आम पुरी भी किसी कम ना देख भाई मैंने पुरी पूरा जारा खारा देखुच तो रेडी रेडी सजबाज कर छत्र कर भाई राति इवेंट हो आज राति आसिया हम जब देखिए कौन कौन ये चलती सब देखुच तो भाई भितर अलग प्रकार सजासजी कर देखा जाऊनी अलग प्रकार पूरा छत्र कर I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. सैला भाई मैंने जिनस पत्र आणिकी घर को जाऊँ घर जाकि आज तो भिडियो छोट हो घर को जाकि देखा तो भाई मैंने बर्तमान गाधे आसले खावा भी आसीगला खाईदे देखा कौन कौन खाइबार रही आज भात डालमा कलर आलू चिप्स अंडा आमला चिंगुड़ी बादाम भर्ता तो खाईदे ऑलराइट तो बाहर बर्तमान रेडी जा कर्म जा कड़े जा रमन भगवान भाई चलो गाड़ी भर को हाँ भाई मैंने तो बाहर कम आज ब्लॉगटा ये एंड कर दूँ
देखा आ गोटे नुआ ब्लॉग रे जदि मो ब्लॉग आपण मानक टिके भी भल लगुच तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदेवे टिके सपोर्ट करंतु यार ठीक अच्छे तो रही जय जगन्नाथ।